E mahitahi ana Ngāti Tū Whare toa me te kaunihera o Taupō ki te whakatū whare hō ki te pokapū o te taone o Taupō. He tuatahitanga tēnei whare mo te hapori ko te whakapono rā ia, mā tēnei whare me te mahitahitanga a te iwi me te kaunihera ka puta he hua nui ki ngā whakatupuranga o a pōpō. Ka puta hoki he hua nui ki te wawata mo te mana ōritetanga. Aneira a Regan Paranihi. He tirohanga tūmata whānui ki te anamata o te iwi. He whare hono, he whare pūtea, he whare taonga mō te iwi. Hei tā rā kei poho taiaroa, kua whai mana motuhake a Ngāti Tū Whare toa I tēnei hanganga hou. We become the landowner, we become the building owner, and then we also lease, and then we also cohabitate. These are the sort of models that should take us forward. Ko te whare hono o Tū Whare toa, he rangapū I waenga nui I te tarati Māori o Tū Whare toa, te tarati whakataunga o Tū Whare toa, te tarati o Lake Taupō Forest, te tarati o te pai o Waimihia, rātau ko te tarati o Tū Whare toa Fisheries. Those entities all have beneficiaries. All of those beneficiaries are Tū Whare toa, and so the money that's made from this project then goes out to our fiduciary responsibilities to our people. Koinei te wāhi ka pautoko manawatia te hanganga hou. He hanganga ka titia I tētehi hononga motuhake I waenga nui I a Ngāti Tū Whare toa me te kaunihira ārohe o Taupō. Ka matu he ahei ngā anō hoki kia whai mahi ngā uri o te iwi. With construction, there's a whole lot of other services we will require, and certainly our folk are in our focus to be part of this, very big project. Hei tā te koro matua e tangata whenua ai te tū a te iwi. The original people here are really getting a say now, and that's, the mayoral office is concerned, it's a wonderful thing we're trying to set up for the future. Ka mahitahi tātou mo te oranga o te iwi o Ngāti Tū Whare toa, mo te oranga o ngā tangata ahakoa no hea, ahakoa no wai. I reiro e te kaunihira I tēnei whenua, heoi e matapai ana ka hoki whenua atu tēnei whenua ki te iwi. Ka hoko ana I a tātou Ngāti Tū Whare toa tēnei whenua hei hāngai ana te whare, anō reira ko hoki me ki ko hoki mai te whenua ki a mātou. Ka tīmata te hanganga hou o te whare nei hei te tau e tū mai nei. Me te wawata ia ka pū mautia te tū hei te 2024. Regan Paranihi, Tikarere.